Палы ширавшы прозаик, драматург тада кучаружа, Ухса Яковень Мошере Мария Ухса Журалнрамба паян шыр вуны чул житре. Чаваш искусствизен тавади вишлешченин, шаврачул нехалласа наци библиотекинче азынука чейіртре. Мария Ухсай пинде дохыршыр сакырмыршылда Куславка районинчи Карач ялинче журална. Ялдиш кула пәтеріні хышын Шубашкарда педагог пәлевне еліні. Ундан канашпа жембір хулызинче ажазыне верентні. Выршы хышын литература ішне күленні. Малданах ажазым валли калавзем, кайрақпа аслызым валли де жирма вышлана. Кора жилзем, драмозем, комедизем, тада ты ятпа кенегезем гыларна. Мал насыра Мария Дмитриевна ыры енезем бекіна. Пронзаюлжы. Ебе принже унын елбичі жегізем ятла беседрықлартына Шамрықсен театрыншы спектакльне пықнычы, шавын жинжен хажатра жырнычыде. Вол мана темиже жулдан тебре унын, тебре песне спектакльне пықма кайзасын шыраза дупре. Манба палаштарағане культура министерствен жешлеген инструктор, изе бұзде Мария Дмитриевна Акшаговыл сирын спектакль жен шырна Никитин тегені дері. А Мария Дмитриевна тілінне бек болса, шамрық шкегу, мүлі шаплалай шырма бұлдарына тезем ана савындаржы. Аз әлері ялынақ қалады. Леонид Агаков нарыме, Александра Назаровна, Ухсайын, Яков Ухсайын арыме, Мария Дмитриевна, керек жанда, мінде болзан шырзағыларзан, етілі болзан, ешін қыралаза тавыдывачыш. Шавразды дельдавра бухыннызем Мария Ухсай күнжіліне аза илнемай, ширавжы каламажук ыры гымылы жин бұлныне балыртырыш. Вол керек камбада пірчілге тупма білні. Евашлығыбе шиннын кымылне ұшма дада чүнне сиплеме бұлдарна. Можаребе шемье ошине упраза ажизене чын-жын жиндуза үстерні. Анне патне яланах писатель зем, терле палыщен зем, турданна. Андриан Григорьевич Николаев космонавт Амышите, Анна Алексеевна операции хыщен, ман о небе отте падне кельнине эбе оставадып, телен мелле щензем полного зем. Ширады бебі крандашпамар, чәрем дады гебе, тені ғайберге Мария Ухсай. Чынақта вол бұрнышран үйрылнаранба кәжек шүр әмір жидет пулинде, оның Вильямзір ғайлавызем тован литературын ылдын жүпшінже упранашы. Чывашин ғыларым вале Алексей Енекин, Вадим Владимиров.